ključ do razumevanja umetnosti je dvom. Nismo bili mi tisti, ki smo nekaj pričakovali od spektakla, temveč je bil spektakel tisti, ki je nekaj pričakoval od nas. Pa se je samo refleksija in Žalimo občinstvo in smo vsi zadovoljni, da ga malce šokiramo, zdaj pa, ko dejansko žalijo nas, smo povsem pasivni. A bi živela kje drugje? Ne, ta megla mi je sanjska. Zakaj pa? Da nič ne vidiš, ne? Naša zadnja predstava se začne v popolni temi. V dvorani se ne vidi nič drugega kot luči za zasilni izhod. Vstopita Borja in Patrik. Poljubljata se in med poljubljanjem se pomakneta nekoliko globlje od sredine odra. Oči gledalcev so se vmes že privadile na temo in lahko slutijo premikanje, povsem razločno pa se sliši rahlo odsmokanje poljubov. Borja in Patrik se poljubljata vedno bolj strastno in smokanju poljubov se pridruži vzdihovanje. Minili sta 2 minuti. Nato Borja prižge majhno svetilko, ki stoji na mizici, tudi precej majhni, nekakšni nočni omarici, tako da zdaj lahko vidimo Borjo in Patrik, kako se poljubljata, se božata in se začenjata slačiti. Patrik Borji odpne pas in hlače, sama si sleče srajco, Borja pa ji odpne modrc. Minile so 3 minute. Borja Patrik povleče gor krilo in ji sleče hlačke, iz hlač izvleče otrdeli ud in skupaj se uležeta na tla ter začneta fukati. Oder osvetljuje le namizna svetilka, ki oddaja toliko svetlobe kot kakšna navadna svetilka na nočni omarici. Od takrat, ko se uležeta na tla, dokler ne zaključita s fukanjem, preteče od 5 do 7 minut. Ne maramo pretvarjanja, zato nobeden od njiju ne zaigra užitka, če ga dejansko ne čuti. Če po največ 12 minutah pride le enemu od njiju ali pa ne pride nobenemu, potem prenehata s fukanjem, da se lahko začne naslednji del predstave. Če Borji ne otrdi, čeprav mu ga Patrik fafa, ona masturbira, če ji je do tega, ali pa jo Borja zadovolji s prsti, ali pa ji poliže pičko, če se mu ljubi. Če pa se mu ne, se preprosto le uležeta in sprostita in prizor se konča prej. Na otvoritvi v glavni dvorani Filozofske fakultete smo med akademsko elito povzročili precejšnjo osuplost, čeprav se pretvarjajo, kajti ne pokazati zgražanja nad eksplicitno seksualnostjo je znak intelektualne odličnosti. Na to pretvarjanje se zanašamo, da počnemo, kar se nam zljubi. Te z univerze iz Kovilje smo poznali že od takrat, ko smo jih povabili na gostovanje k nam. S to skupino se najbolje razumemo od vseh, kar smo jih spoznali. Štekamo se. Oni imajo, tako kot mi, tudi ime, pobrateno z oblastjo. Imenujejo se Teater UBI. UBI je kratica za Univerzo Beiri Interior. In tako kot mi, se tudi oni ne pretvarjajo. Njihovi zadnji predstavi je naslov Mata Dor. Igralci, še posebno igralke, so imeli modrice po obrazu, otekle ustnice in odrgnjena zapestja. Ena od deklet je imela krvav vrat. Prav zabavno jih je bilo gledati takole obtolčene, ko so nam med kosilom navdušeno zatrjevali, da se strašansko veselijo, ker bomo videli njihovo predstavo. Oder je bil odgrnjen z vseh strani in razmetan. Po tleh so ležali kabli, stoli so bili neurejeno razpostavljeni naokoli, zavese grdo zavezane, kot bi zadnja nastopajoča skupina ob koncu svoje predstave pobrala svoje rekvizite, naslednja pa se ne bi potrudila s postavljanjem kakršnekoli scenografije. V dvorani je bila običajna osvetlitev. Vsi žarometi so bili ugasnjeni in v tehnični kabini ni bilo nikogar. Predstava se je začela s fantom in dekletom, vsak dan je oblečenima. Pravzaprav sta bila v istih oblačilih, kot sta jih nosila pri kosilu, ki sta prišla na oder od strani in stopala drug ob drugem, ne da bi se pogledala ali spregovorila drug z drugim, dokler nista prišla do nasprotne strani odra.
Tam sta se postavila drug nasproti drugemu in fant je dekletu primazal močno klofuto, da ji je kar obrnilo obraz. Po nekaj dolgih sekundah je dekle odgovorilo s še močnejšo klofuto, ki je fantu prav tako zasukala obraz v stran. Nato ga je dekle boksnilo s pestjo in fant si je ponesel dlanik k ustom in prikazala se je kri. Minilo je 30 sekund. Dekle je fanta povlekla za uho k tlom in takrat je vstopil drug par, stopajoč v enakem ritmu kot prejšnji in se postavil na nasprotni strani odra od prvega para, vendar nekoliko bolj spredaj. Začela sta enako kot prejšnji par, le da v obratnem redu. Tokrat je prvo udarilo dekle, fant pa ji je udarec vrnil. Tako kot njen kolega je dekle dlan poneslo k ustom in prikazala se je kri. Medtem je dekle prvega para še vedno tepla fanta, ki ga je spravila na tla in ga brcala v trebuh. Fant pa je pljuval in stokal. Minila je minuta. Vstopil je tretji par. Tega sta sestavljala dva fanta in nekateri gledalci smo znova preleteli gledališki list, da bi našli kak namig, vendar je bilo v njem le poetično besedičenje, nekaj v stilu, da se nekdo sprehaja po vrtu, kjer diši po parfumu in parfum mu gre v nos, kot se pijavka prisesa na telo. V programu je bila velikokrat napisana beseda telo, korpo. Četrti par, ki je vstopil, sta sestavljali dve punci, ki sta ponovili enak vzorec kot drugi igralci. Klofuta prve, klofuta druge, nato pa mlatenje druge, ki se spravi z udarci na prvo, ne da bi prva naredila karkoli v svojo obrambo. Igralko s krvavim vratom je davil njen soigralec. Eden od fantov je svojega kolega treščil s pestjo pod čeljust, da se je kar opotekal, vendar je opotekajočega se dvignil za ramena in ga butnil z glavo. Gledališka skupina UGR se je zelo zabavala, to je dejstvo. Bili smo neizpodbitno navdušeni nad popolno brezsramnostjo naših gostiteljev. Ahmed je Borhi zašepetal, da bi lahko s Patri šla na oder in se dala dol, da bi malce umirila strasti, in vsi smo se pridušeno zahahljali. Nekaj gledalcev je odšlo, še prej pa so igralcem nekaj zakričali v portugalščini. Ena od igralk je drugega igralca stisnila za jajca in ga držala, dokler ni zatulil kot žival. Vsi tepeni so krvaveli in 3 od 4 deklet so jokale in smrkale. Odšel je še del občinstva, nekdo je rekel, da bo poklical policijo. Minile so 4 minute. Ena od deklet je v popolnoma slišnem šepetu prosila svojega mučitelja, naj preneha. Mi smo se spogledovali in ocenjevali osuplost. Ura je bila 9:37 zvečer in v dvorani jih je od 50 gledalcev, ki so vstopili ob 9:30, sedelo le še 15. Trenutek zatem, po tretji dekletovi prošnji, pa nas je ostalo le še 8 članov skupine UGR, soočenih z 8 člani skupine UBI. Maja Kunšič danes večer bere 2 odlomka iz knjige Kristine Morales, Bojevniki. Dobrodošli na pogovor z avtorico. Moje ime je Urška Brodar. Kako predstaviti avtorico, ki v Bojevnikih zapiše: avtor pesmi je povsem brez pomena. Tukaj ne gre za nikakršne trikotnike. Odnos se vzpostavi med igralcem... Tehnologija. A vero? Bom začela še enkrat odlomek. Avtor pesmi je povsem brez pomena. Tukaj ne gre za nikakršne trikotnike. Odnos se vzpostavi med igralcem in besedilom, ne med igralcem, besedilom in pisateljem. Kot oplojevalci ali pa obojevalci od smrti smo do avtorjev neizprosni.
Če ste se vi kot avtor odločili ubiti svoje besede in jih predati nagačevalcu, si nikakor ne mislite, da bomo mi po 100 letih v primeru, da smo izbrali ravno vašo nagačeno sovo izmed vsega, kar nam ponuja starinarnica, obrisali prah tudi z vas, oživili vaše obdobje, vaš čas, vaše okoliščine in vaše namene. Kako pomemben je namen pri lovu na sovo. Ali ste jo ubili, ker ste bili lačni, ali zato, ker vam ni pustila spati, ali morda po nesreči. Običajno na začetku takšnih pogovorov nekako povemo, kaj o tem, odkot je avtorica, kaj je študirala, koliko pomembnih nagrad je dobila, v koliko jezikov je prevedena, sploh če je to prvi prevod njene knjige v jezik, kjer nastopa v tem trenutku. Kaj še počne poleg pisanja, navržemo kakšno anekdoto in tako dalje. Ampak nekako v stilu knjige sem se jaz odločila, da bo mogoče tudi pogovor potekal malce drugače kot ponavadi, pa bi vprašala najprej, kako bi se sama predstavila, ker zdaj verjetno to tudi publika od naju pričakuje. Buenas noches a todas y a todos, gracias por venir. Gracias por esta invitación y por la invitación a presentarme, que verdaderamente no sabría por dónde empezar. Yo en verdad es que prefiero no presentarme. Si tú has decidido no presentarme, podemos dejarlo sin presentación. Se strinjam, ker si konec koncev lahko to tudi preberemo vsi na internetu. Bojevniki so vaša prva knjiga, ki je izšla leta 2013. Pa me zanima, kako danes gledate na njo 10 let po izdaji. Pues esta es mi primera novela publicada, pero no mi primera novela escrita, pero por razones editoriales y de tempística finalmente fue la primera en ser publicada. Y 10 años después creo que envejece muy bien. O sea, a veces una lee cosas que ha escrito hace mucho y le parecen raras o extemporáneas, pero en esta ocasión me parece que ha envejecido bien y me tiene contenta el libro. Ahora que lo estoy releyendo por el viaje a Eslovenia, me tiene contenta. Hay cierta frescura que ya perdí. Cierta frescura y al mismo tiempo cierta sinvergonzonería que perdí, que ahora me he vuelto más recalcitrante. Ker je ena od strategij v bojevnikih igranje z ravni fikcije, ki nekako namerno kaotično prehajajo med seboj, se bi še enkrat navezala na tisto, kar je ravno kritizirano v navedenem odlomku, ki sem ga prebrala na začetku. Kaj je namen knjige? Je namen tudi na nek način demistifikacija pisanja kot neka feministična strategija? Me interesa esto que dice. ¿Puedes ser un poco más precisa? La desmitificación como estrategia feminista, por favor. Nekako ves čas v knjigi naprimer poveste nekaj, kar je, naprimer pokritizirate dokumentarizem znotraj neke besedilne ravni, potem pa ga v bistvu uporabljate kot temo za določen odlomek, ne? Ali pa... Al del suicidio te refieres? Na samomor, pa tudi na samomor v Španiji, pa potem tudi na teme te okrogle mize o feministkah.
feministične okrogle mize o pisanju o ženskah. Tudi ženske pišejo. Sí, sí. Todo eso que se cuenta en el episodio de Ellas también cuentan, que es el título original, todo eso ocurrió de verdad. Entonces, que yo fui invitada a una mesa literaria en la Feria del Libro de mi ciudad y todo eso que cuenta el capítulo sucedió. Entonces, mi modo de exorcizar aquel dolor, porque era un dolor y me parecía increíble que dos de mis compañeras escritoras, que son las que aparecen con sus nombres en la redacción del capítulo, era un dolor pensar que ellas estaban satisfechas con, no sé si satisfechas, pero desde luego aparentaban estar satisfechas o disimulaban y no mostraban ningún tipo de crítica. Entonces, para mí quizá en el momento de la escritura, de una manera inocente, en el mejor de los sentidos, me dije a mí misma que lo mínimo que podía hacer para denunciar lo ocurrido, o sea, esa práctica profundamente patriarcal de convocar en una mesa exclusivamente de escritoras, de titularla Ellas también cuentan y que fuera moderada por un hombre, lo mínimo que podía hacer era contarlo. Como decía Clarice Lispector decía la venganza de los pobres y la venganza de los no poderosos es contar la verdad. Así que estoy contenta que pueda ser leído ese fragmento como una estrategia de lucha. Pero inicialmente para mí era una cosa muy a bocajarro, no calculada. Zanimivo je tudi, da se bojevnikov, ko sem brala na internetu, je bilo nekako rečeno, ne vemo, ali je zdaj to roman, ali je drama, in verjetno do tega ugibanja prihaja zato, ker se poigravate s temi različnimi ravnmi naracije. Zdaj, na eni ravni, malo bo zdaj to kompliciran, ker je tudi v knjigi zelo kompliciran, na eni od ravni je opis gledališke predstave, kot smo tudi zdaj poslušali, UGR, se pravi Univerza v Granadi. Potem imamo pripoved te skupine, ki obišče predstavo portugalskih kolegov. Potem je dostikrat opisan proces vaj, pogovori, ki se odvijajo med njimi. Potem je tu tudi poglavje, ki je pravzaprav kratka zgodba sama po sebi, ki se potem spet na novi ravni izkaže kot del predstave in njena scenografija. In na naslednji ravni to, o čemer sva ravnokar govorili, je okrogla miza, kjer nastopa tudi Kristina Morales in tako naprej in tako nazaj. Zdaj, kako so te opredelitve, roman, drama, sploh potrebne, Vseeno je izšla knjiga, ni predstava v kakšnem gledališču. Hoy ya conté esta anécdota sobre los géneros, pero porque felizmente me entrevistaron, respondí a algunas entrevistas, pero voy a volver a contarla porque merece ser contada. La novela la llamamos novela porque editorialmente se publica como novela, para entendernos. La novela fue premiada en el año 2012 por el Instituto de la Juventud de España, que es una institución que pertenece va cambiando. En mi año que yo gané ese premio pertenecía al Ministerio de Asuntos Sociales. A veces pertenece al Ministerio de, yo qué sé, Cultura, no sé. Entonces había varias categorías
Categoría teatro, categoría novela, categoría poesía, perdón, categoría prosa, categoría poesía, categoría ensayo, categoría teatro. Yo estaba escribiendo el libro a toda velocidad para llegar a la fecha del premio, a la fecha de recepción de originales. Recuerdo que escribí la novela muy rápido, en un mes estaba escrita, con el objetivo de poder llegar a presentarla al premio. Todas las categorías tenían un premio de 3.000 euros, a excepción de la de teatro, que tenía un premio de 6.000. Yo supuse que el premio era de 6.000. Supuse, por lo que leí, yo qué sé, que era de 6.000 porque parte de ese dinero iba destinado al montaje, a la puesta en escena. Entonces yo lo presenté en las dos categorías, en teatro y en novela, preparada para defenderla tanto como teatro como novela. O sea, pero claro, yo quería que ganara la categoría de teatro, que eran 6.000. Pero, mala suerte, ganó la de novela. Pero yo ya tenía los dos discursos preparados para defenderla como pieza teatral y para defenderla como novela. Se ha hablado de ella, o a mí me gusta considerarla a veces, alguna vez me ha gustado considerarla como obra de teatro hipertrofiada de acotaciones, que serían las partes del párrafo, las partes de la prosa, las partes de no diálogo. Y pienso que en un sentido dentro del teatro contemporáneo la escritura de los combatientes sería habitual, es más habitual. Cuando el teatro contemporáneo se escribe, porque cuando yo hacía teatro en la universidad no escribíamos las piezas, no se escribían. Igual tomábamos alguna nota, teníamos preparados algunos fragmentos que se leían, pero no escribíamos, no hacíamos una tarea dramatúrgica clásica. Bueno, esto para decir que no tengo ningún problema con el género, pueden llamarla como quieran. Novela, teatro, telenovela, pueden llamarla telenovela. Pero no ha sido representada, perdón, sí, efectivamente, no ha sido representada. Ker sem tudi jaz iz gledališkega sveta, me vseeno zanima še malo poglobiti to isto temo. Zdaj, za gledališče velja, da je neponovljivo, da ga publika doživlja neposredno. V Bojevnikih pa gledališka predstava in opis njenega nastanka postane tisto, kar je posredovano s pripovedjo. In principi gledališke potujitve in narativnih strategij se pa uporabljajo zdaj v obeh medijih, in v posameznem ista strategija lahko doseže drug učinek. Me zanima, kako ste v knjigi uporabljali te gledališke strategije. Cuando hablas de la estrategia de teatro y hablas de la repetición, he interpretado tu pregunta de una manera fantástica. La he interpretado como que ocurre la magia, que el dramaturgo, cuando se sienta a escribir, sabe que está escribiendo algo que está destinado a una repetición imposible. Porque la repetición es imposible, porque son artes vivas. Entonces, no sé si me estás preguntando por cómo manejaba yo esa magia a la hora de la escritura, esa conciencia de estar haciendo algo cuyo destino es estar representado. No sé si me estás preguntando esto. Ja, sprašujem, nekako berem oba žanra skupaj, kako se oplajata. Qué buena pregunta. Como digo, la escritura de la novela fue muy veloz
y muy voluptuosa. Y en aquel momento yo estaba metida hasta las cejas haciendo teatro, de manera que estaba escribiendo aquello que estaba viviendo. Aquello que me gustaría vivir y aquello que no me atrevía a hacer en la escena. Entonces, la novela fue para mí construir, fue de pronto como colocarme como la directora de la pieza de teatro que me gustaría dirigir, pero no era la directora yo, aunque era bastante horizontal toda la organización, pero no era la directora yo. De manera que cuando escribía, insisto, había algo para mí muy inocente. Y en la mezcla el concepto o mezcla de género o el fenómeno literario de la mezcla de género no era algo con lo que yo jugara de manera consciente. O sea, eso que efectivamente es una herramienta y bien conocida, que ya nos la enseñaron las vanguardias, no era absolutamente para mí un objetivo. Sencillamente ocurrió. Y como ocurrió, pienso que ese acaecer, repetiré la palabra inocente, espontáneo, acerca el texto más a lo teatral. Porque creo que esa voluptuosidad con la que el libro fue escrito y esa velocidad, desde el lado de la novelista que ahora soy, quizá no lo podría replicar. Entonces solamente les queda a los intérpretes o a los actores que quieran acercarse a la obra jugar a esa repetición. Sam da preverjam uro. Mogoče narediva kratko pauzo še za en odlomek, pa potem nadaljujeva s pogovorom. Maja, prosim. Es el capítulo... Perdón. Šesto. Ne? Sexto. Miguel Angel Kalis. Katera bi rada začela? Kristina Morales. Hvala, Miguel Angel. Jaz bi rada začela. To je neobjavljena kratka zgodba, ki sem jo napisala posebej za to okroglo mizo. Naslovila sem jo Rezultati. Nekoč v davnih časih je bil v razstavni in kongresni palači v Granadi organiziran simpozij o feminizmu, na katerem se je zbralo več kot 700 udeležencev in za katerega se je akreditiralo več kot 100 medijev. Na okrogli mizi z naslovom Feministična taktika, vsakdanjost in primeri iz prakse je besedo prevzela nemška aktivistka Christine Galbeck. Tovarišice, je rekla. Naveličana sem bila tovarišice. V 5 letih zakona Johannes ni niti s prstom mignil, da bi pomil kakšen krožnik. Domov sem prihajala ob 7 zvečer. Po službi sem šla še po nakupih in po otroka v vrtec. In vedno sem ga našla doma ležati na kavču z daljincem v eni roki in s pločevinko piva v drugi. Buu, so poslušalci glasno izrazili svoje neodobravanje in gospa Galbeck je nadaljevala, še bolj razumeto, svoj govor. Dokler nisem lepega dne sprejela odločitve, tovarišice, in Johannesu, ko sem stopila skozi vrata, otovorjena z vrečkami v eni roki in z otrokom v drugi, rekla, ločila se bom. Če mi ne boš pomagal pri gospodinjstvu, se bom ločila in o tem se nimava več kaj pogovarjati. Bravo, je odobravajoče zahrumelo občinstvo, gospa Galbeck pa je z rokami prosila za tišino in se zresnila. Prvi dan nisem opazila nobenih rezultatov, tovarišice. Drugi dan tudi nisem videla rezultatov. Toda tretji dan sem prišla domov in zagledala mojega Johannesa, kako pomiva hodnik, čisti šipe in sesa. Bravo, so jo prekinili. Majhen korak za žensko, toda velik skok za človeštvo. Pravilno, so jo glasno odobravali. Naslednja je besedo prevzela profesorica družbene psihologije na Sorboni, madame Pélagie Merlon.
Prijateljice, sestre, soborke, želim vam povedati svoj primer, toda ne kot strokovnjakinja, ampak kot ženska. Žal je minila vsa romantičnost, ko se je nehal sestajati s svojo prejšnjo partnerko in se začel dobivati z menoj. V 3 letih ljubezenskega odnosa mi ni izkazal nobene pozornosti, niti najmanjše drobne pozornosti, kar sem sprva interpretirala kot logično posledico najine odprte zveze, v določeni točki pa sem to začela dojemati kot zelo subtilno psihološko maltretiranje, s katerim je ohranjal v vlogi neodvisnega samca in samice, odvisne od čustvene pozornosti. Fuj, bu, je grajalo občinstvo in mahalo s palci obrnjenimi navzdol. Pa sem se postavila preden in mu rekla: Žon, jaz te imam rada, ti pa me maltretiraš. Ali boš pozoren do mene, ali pa te bom zapustila. Pravilno, je občinstvo odobravalo madame Merlon, ona pa je privzdignila obrvi in prikimala. Prvi dan nisem videla rezultatov mojega ultimatuma, drage prijateljice. Drugi dan tudi nisem opazila rezultatov. Toda tretji dan mi je Jean poslal rožo v pisarno in me prišel iskat, da me je odpeljal na večerjo v najbolj drago restauracijo v Champs-Élysées. Pravilno, Pela, Pela, je občinstvo vzklikalo njeno ime. Nato je bila na vrsti ena od gostiteljic iz Granade, Cristina Romales, pravna svetovalka Andaluzijskega inštituta za ženske. V čast mi je sodelovati na okrogli mizi z 2 velikima feminističnima aktivistkama, frau Christine Galbec in madame Pelagie Merlon, ki sta obe veliko bolj izkušeni od mene in ki ju imam za svoji učiteljici in vzornici. Svojo mladostjo ne morem veliko doprinesti k tej okrogli mizi, vendar sem hvaležna za priložnost, ki mi je dana, da povem svoje mnenje v okolju popolne svobode in somišljeništva. Jaz, tovarišice, sem se 4 leta naskrivaj videvala s Juanom, skakajoč iz hotela v hotel, kar sva počela z obojestranskim strinjanjem in tudi z velikim vzburjenjem na obeh straneh. Pelagie Merlon je vzdihnila v mikrofon. Ah, vsi smo bili nekoč mladi, in za svoj komentar prejela ganjen aplavz. Nobeden od naju ni od drugega zahteval pojasnil in če sva si kaj pojasnjevala, sva to storila, da sva si čestitala za svoje druge osvojitve. Kakšna svobodomiselnost, se je nasmehnila Christine Galbec in občinstvo se je nasmehnilo, kar je izvabilo na smešek tudi Christini Romales. Tudi jaz sem samo človek in včasih potrebujem to, da se čutim opaženo, je nadaljevala. Nekega dne me je Juan pustil sama v hotelu, da bi se udeležil poslovne večerje, na katero ga iz diskretnosti nisem mogla spremljati. O, je sočustvovalo občinstvo. Namesto, da bi poklicala kateregakoli od svojih ljubimcev, sem čakala njega, tovarišice. Namesto, da bi se šla ven zabavati po svoje, sem ga čakala v pižami in poklicala prijatelja, da bi me potolažil. Noben moški si ne zasluži tega od nobene od nas, je zaklical nekdo iz publike. Tako je, tovarišica, noben, je pritrdila Christina Romales. Zato sem, ko je potrkal po vratih in sem ga imela pred seboj, rekla: Juan, to je zadnjič, da sva se dobila. Ali boš z mano ravnal spoštljivo, kot s svojimi prijatelji, ali pa se ne bova nikoli več srečala. Pravilno, so zaploskali, žvižgali in spodbujali mlado govornico, močneje kot prejšnji 2, da bi čutila podporo ob svojih začetnih korakih po mačističnih svetovih. Torej, tovarišice, prvi dan nisem videla ničesar, drugi dan prav tako nisem videla ničesar. Med 3. in 4. dnevom pa mi je oteklina na očesu splahnela in vid se mi je nekoliko povrnil. Najlepša hvala. To je meni en najljubših delov knjige. Mogoče vse rab še malo okvirja, ker ko smo na začetku govorili o okrogli mizi,
Na tej okrogli mizi namreč se najprej avtorice pogovarjajo kritično o naslovu in podnaslovu, tudi te ženske pišejo. In potem na neki točki nekdo iz publike reče, ja, že lepo, vse fajn, prav, ampak mi bi pa zdaj poslušali, kaj imate vi za prebrati, ker smo prišli na literarni večer. In šele potem v bistvu prebere Kristina to zgodbo, ki je v bistvu prav tako o nekem nasilju in patriarhatu nad ženskami. To je zdaj bil samo mal kontekst. Mene pa vsem zanima, ker smo zdaj tudi ta odlomek, je, kot ste že prej rekli, je v bistvu del neke realnosti, je nek dokumentarističen material. Ne? In me v bistvu tudi v knjigi nastopa tudi veliko imen je noter omenjenih, velike referenc na umetnike, na umetnice, na neke zgodovinske osebnosti. Tudi Juan Bonilla je v bistvu resničen avtor. Ne? Jaz sem mogla to pogooglati, priznam. Zdaj, kakšen je vaš odnos do resničnosti v fikciji? Antes de responderte, quería decir que hacía mucho que no releía este fragmento y me ha puesto muy contenta comprobar cómo a todo el mundo le ha hecho reír. Estoy muy contenta de ver que la gente se reía. Es un chiste de mierda, pero te hace reír. Mi relación con la verdad, o con la verosimilitud. Creo que es muy íntima para mí, o sea que hay cosas determinadas en la escritura de cualquier obra mía, incluida esta, que hay cosas que necesito para mi propia tranquilidad personal, que sean lo más fieles posible a tal y como yo las recuerdo. Eso pensando en el pasado, en contar algo del pasado. Pero también puedo imaginar situaciones en las que a la hora de la escritura haya determinadas cosas, fragmentos, motivos que tengan que ser para mi propia tranquilidad, insisto, no ya para el buen funcionamiento de la obra o la calidad de la obra o mi satisfacción como autora, sino para mi tranquilidad personal, insisto. Del mismo modo, ser fiel a recuerdos, ser fiel a proyecciones de futuro. Por múltiples razones de, como insisto, de justicia personal, íntima, por la resolución de conflictos internos, lo cual no significa que lo escrito sea la verdad, pero sin duda para mí como autora funcionan como fragmentos genuinos, que no podrían ser de otro modo y que si fueran escritos de una manera diferente, por mi parte de una manera quizá más retórica o donde jugara más la imaginación o otros recursos literarios puestos al servicio de la narración, yo no estaría satisfecha. Dicho eso, no es hasta hace muy poco que yo me planteo la importancia de lo real en los textos que escribo. Hace muy poco que lo he estado reflexionando. Hace muy poco. Y no lo tengo resuelto. Pero tiendo a pensar que me gusta más ser tramposa. Que eso me alimenta como autora, ser tramposa en el sentido de ser juguetona.
De lo que estoy absolutamente convencida es que como yo escribo literatura y hago ficción, no tengo absolutamente ninguna obligación ética o moral para con la realidad entendida en términos sociales. Vaya usted a saber lo que es la realidad. O sea, podríamos discutir muchísimo aquí. O sea, hay ríos de tinta de filosofía escritos sobre qué es la realidad. Sea cual sea la versión acerca de qué es la realidad en la que nos pusiéramos de acuerdo aquí en esta asamblea, yo no me sentiría obligada, ni siquiera ante la realidad por cuya versión hubiera votado o defendido en esta asamblea. No me siento esclava, quiero decir. La uso como una materia más. No me siento esclava de la realidad, la uso como una materia más en la escritura. Mogoče se zdaj tudi bom malo navezala, ker je tema enega poglavja na začetku, ne, je pretvarjanje, oziroma naslov je pretvarjanje in je tudi precej besed o tem rečenega proti pretvarjanju pravzaprav, ampak v bistvu je pa v gledališču pretvarjanje neka nujnost, ne, oziroma neka pogodba, ne, med gledalcem pa igralci, igralkami. Medtem ko je na primer zastavljanje lastnega telesa, to, kar je tudi nekako opisano v obeh predstavah, bolj stvar performansa. In tudi ko gledališka skupina ena razmišlja, kako bi posegla v to nasilje na odru, se v bistvu tudi sprašujejo, kje je zdaj ta meja fikcije, kako se na njo odzvati, več je strategij. In jaz na nek način razumem to kot neko metaforo, da je v nasilje treba poseči, tudi če se dogaja na odru, ne? Ker če gremo kot publika ven, če se obrnemo stran, se to nasilje nadaljuje, ne? Nismo naredili nič. Kako se mu upremo temu nasilju? Kaj je vaša strategija? Nekako je to tudi na nek način politično vprašanje. Claro, la violencia existe a tantísimos niveles. No sé si te refieres a algún nivel concreto de violencia. Zdaj, konkretno sem jaz razmišljala o prizoru skupine gledališke iz Portugalske, ko se oni mlatijo in mora druga skupina reagirati na odru. Ali bojo prekinali in na koncu v bistvu stopi ena od igralk med, ne? To je nekako v knjigi. To jaz razumem kot neko sporočilo mogoče tudi. Kako se odzvati. Bueno, frente a la violencia en esa escena concreta, efectivamente hay un personaje que decide intervenir para parar la escena. Y los actores que están en escena se detienen sin ningún tipo de forcejeo. O sea, estaban esperando que alguien interviniera. O sea, no se resisten. Sin embargo, hay otro compañero del grupo de teatro que está viendo la escena, el personaje de Ahmed, que dice: yo no intervengo. Estos son adultos que se han subido al escenario y han decidido a hostiarse. Pues si han sido tan chulos para empezar a darse de hostias, ellos tienen que ser igual de chulos, es decir, igual de responsables para detener la escena.
están forzando la maquinaria teatral, están forzando el límite entre la realidad y la ficción. Bien por ello, bravo por ello. Veamos hasta dónde son capaces de llegar. Veamos si se matan. Entonces, para mí las dos posiciones, la de los dos personajes, la de aquel personaje que interviene, que es el personaje de Ana, y detiene la escena, y la posición del personaje de Ahmed, que dice, tratémoslos como adultos, llevemos el pacto, el contrato de público e intérpretes hasta la última consecuencia. Llevémoslo hasta la última consecuencia. También puedo entender esta posición de Ahmed. También la puedo entender. Diría que en Los combatientes, diría que en la novela no sale victoriosa ninguna posición, aunque efectivamente la violencia se detiene. Yo creo que en este caso la violencia se detiene, y en este caso por una cuestión de verosimilitud que yo me impuse. Porque yo como autora, como en este caso autora, dramaturga, no sé, sentía que debía darle un final a ese capítulo. Y quizá, como insisto, tenía prisa porque tenía que entregar a tiempo para el concurso. Quizá no encontré el tiempo para regodearme en la paliza hasta la muerte de los intérpretes que habían decidido a hostiarse en escena. Pero quizá esto es interesante. La degeneración total. La degeneración. Sí, o sea, el capítulo quedó un poco cookie, porque al final dejan de darse de hostias. No lo tengo resuelto. No porque yo soy una pacifista. No. Era que tenía que acabar el capítulo, lo juro. Mogoče, ker sva že pri nasilju, še vprašanje v zvezi z naslovom Bojevniki, boj, kako je kolebnica povezana z vsem skupaj. Ker na koncu knjige rečete, da so pomembna ramena, ne? Da je pomemben trening, se pravi ne nekaj učitnega, nekaj, kar bi mislili neka moč, ampak mogoče tudi tehnika. Kako sta povezana boj in kolebnica? Lo de comba y combatientes es una casualidad en la lengua española, ¿no? Es un juego de palabras que yo ni siquiera fui a comprobar etimológicamente. O sea, tú, me imagino que es una coincidencia y se acabó. Pero a veces la literatura está hecha de coincidencias, que te encuentras cosas. Te las encuentras, serendipia. No las estabas buscando y te las encuentras. Estabas buscando otra cosa, una cosa y te encuentras otra. Y yo me encontré esto. Y no sé qué vino antes. Sí, ya sé qué vino antes. Porque en este proyecto de mi cabeza, de la obra de teatro, que yo querría dirigir si me dejaran, si me la produjeran, yo imaginaba a alguien que saltaba a la comba. Una actriz que saltaba a la comba. Que saltaba y saltaba y saltaba, porque me gustaba mucho el sonido de la cuerda en la madera, en el escenario. Me gustaba, pa, 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 hacía una música. Y me daba una sensación, esa reiteración, esa repetición, tenía para mí algo de resistencia, algo de empecinamiento, de empeño, de obcecación y por tanto de lucha. Y no sé cómo llegué, esta es la feliz coincidencia, en el tiempo en que escribía el texto, llegó a mí
Sí, a través de amigos llegó a mí la información de que cuando los boxeadores saltan a la comba para entrenarse, que los boxeadores saltan a la comba para entrenarse, no solo para su nivel de resistencia, sino porque es un excelente ejercicio para los bíceps, para los brazos. No implica fuerza, implica resistencia y agilidad aquí, o sea, destensa los hombros. No puedes saltar a la comba así, tienes que estar muy suelto. Entonces, la fuerza está, la agilidad va en las muñecas y en los hombros. Entonces la imagen me pareció muy bella y es a través de esta bella coincidencia y de esta falta absoluta de necesidad de fuerza para el boxeador, esta lucha sin fuerza del boxeador, la de sostenerse en la comba. Lo que me invitó, lo percibí bello y lo quise meter, porque pienso que en las novelas, que en una novela cabe todo, al punto que esto puede ser una novela, una pieza de teatro, cabe todo, temáticamente y genéricamente. Y por eso lo introduje, verdaderamente por una sensación, por una percepción de algo bello, algo que me parecía bello, y quería compartir esa cosa bella. La consecuencia es que efectivamente a nivel de recepción de público se ha percibido o es percibido como una metáfora quizá de algo de la lucha, pero yo originariamente lo escribí porque era algo para mí bello y quería consignar esa belleza. Hvala. Jaz bom samo še na uro pošpila. 9. Še ni konc. Mislim, jaz še imam nekaj vprašanj. Mogoče ima tudi kdo še iz publike kakšno vprašanje. Jaz bi tudi dopustila seveda vprašanja, če so. Mogoče še eno vprašanje glede seksa na odru, ne? Znotraj tega prvega poglavja je nekako prva stvar, ki se zgodi, je resničen, ne, seks, medtem ko v gledališču ponavadi govorimo, da neke stvari, ki so resnične, na odru najslabše funkcionirajo. Pa tudi ime skupine je nekako neindividualizirano, je gledališka skupina Univerze v Grenadi in oni sami vse pravijo, da so del sistema, ne? Da je nujno biti del sistema, da se lahko greš v upor. A to še zmeraj drži za vas, ali gre za neko mladostno provokacijo, za izzivanje publike? Claro, es que el grupo de teatro de la Universidad de Granada tenía todas las papeletas para el fracaso, cosa que efectivamente ocurrió. O sea, querían acabar con el disimulo en la escena, o sea, querían acabar con la actuación. Y encima tenían un nombre como de seminario de políticas públicas del Departamento de Ciencias de la Administración, ¿no? O sea, tenían todo para fracasar y fracasaron, grandes, siguiendo las palabras beckettianas, ¿no? Siguiendo las palabras de Samuel Beckett. Creo que no es tanto que el grupo de teatro que aquí se retrata y que en parte es el grupo de teatro al que yo pertenecía, no es que defendieran que solo desde dentro se pudiera combatir, desde dentro del sistema, desde dentro de la institución que nos acogía. Creo que más bien lo que decían los de la novela y aquellos con los que yo convivía era que, asumiendo, dando por hecho que nuestros únicos medios para hacer teatro estaban insertos en una institución,
no queríamos disimular el hecho de que éramos independientes a la institución. No queríamos hacer ese gesto disimulado de que éramos críticos con el sistema desde dentro. Bien al contrario, el grupo de teatro lo que estaba declarando era, de manera, se desnudaba y decía: estos somos, no lo ocultamos, somos los de la Universidad de Granada, tenemos una sala de ensayo porque es de la universidad y la paga, podemos ir a viajar y a actuar fuera porque nos lo pagan. La calidad de las obras no es lo que hace depender nuestra continuidad, porque no es un teatro comercial. Y por ese resquicio del hecho de que no fuera teatro comercial, el hecho de que no nos fuera el comer en ello, porque no era un teatro comercial, porque no vivíamos de hacer teatro en la universidad, sino que para nosotros era un modo de aprendizaje, experimentación y descubrimiento. Por esa rendija de todo el entramado institucional, era por donde nos metíamos como camello por ojo de una aguja. O sea, si la veta era así de fina, nosotros la intentábamos ensanchar y efectivamente ahí podría venir la provocación. Provocación en un sentido pasoliniano. O sea, la provocación como obligación. Como encima de que nos dan sala gratis, tenemos teatro donde ensayar, tenemos fechas de estreno, tenemos el técnico, tenemos las luces, vestuario, escenografía, gira. Lo mínimo a lo que estamos obligados es a la obligación de provocar, como decía Pasolini. Y yo de esto sigo convencida. De esto sigo convencida, o sigue siendo una práctica para mí vital. Si bien habrá quien dentro del entramado institucional no, en sus múltiples formas de expresión artística, no sea de esta opinión. Esto que yo digo es una opinión mía de cómo afrontar el hecho cómo afrontar como dice mi amigo el filósofo y teórico de la danza, Roberto Fratini. Él habla de la pulcra obscenidad entre lógicas de producción y el arte. La obscenidad entre aquello que se llama a sí mismo libertad, arte, y el hecho de que ese arte se inserta dentro de un entramado de poder económico, institucional y político. O sea, ¿qué hacemos con esa guarrería? ¿Qué hacemos con esa obscenidad? ¿Qué hacemos con ese apareamiento? Porque si no, muchos artistas no podríamos vivir. Si a mí no me paga una institución pública o una institución privada envenenada por sus prácticas profundamente injustas, coloniales, antisindicales, neoliberales, machistas, no comería, no viviría. Hay una expresión en español que dice, que a mí me gusta mucho, que dice: morder la mano que te da de comer. Yo creo que es necesario morder la mano que te da de comer. Si no, te mueres de otra cosa. Es más, la mano que te da de comer puede dejar de darte de comer cuando quiera. Así que más te vale morderla, porque cuando quiera te va a quitar el sustento. Mislim, da je to super zaključna misel, da je treba institucije izpodkopati od znotraj, da je to ta prava strategija boja. Najlepša hvala, Kristina Morales, za pogovor in za to čudovito knjigo, ki jo imamo zdaj tudi v slovenščini.